Wednesday night's Nightline ABC ya Jamie Lynn Spears chuan achunga au Britney Spears khosak dan moilo takle chi bai tak chung changa soi chuak Jamie Lynn Spears chuan he huna hian Britney Spears-in chemte huma ruma akal nan to thu soya he thu beng verle thu deng khong tangmai hi Jamie Lynn Spears kumsom thuma upa chuan juju changnen anin biak na asoi chuakani ma se Jamie chuan he achunga au khosak dan le che dan chu eng huna thlenge ani dile kum eng zat ani lai thlenge ani ti atar lang lo thunga asoi danina u Britney Spears kumsom thummi chuan akutin chemte ahuma heti lai hian room chunga an pahni chawa an thule au vek chuan kongka te po akal maka athat mai done moti in alau hlembok ni na soini asoi zelna Jamie chuan achunga au Britney che dan chu midang te ti lung oi lo a hlau em wangin asoi chuak ngai lo atibok milar chung kwa chuan Britney Spears le chung de inkar hi social media lama soilo ber pol ani china mani mai khan Britney chu hunrei to tak apa thu hnuaya alo to na chu zalenin mitam takin an lompui ema chuti lain anau thu soi thu thin chong tak mai hian chanchin aron lo avele tani Britney ero chuan a unau nu thu soi hi ale khabushal adu awanga aming kaltlanga abo ruak siam ve tumna angleka angai sakthunga chung hun thlen lai om ni asoi kumsom pangaliam ta vela chuan a po an dun ngai manglo thu soya anu nau hian social media kaltlangin anin kheidun sak reng mai ni papakhat aming tarlan lo chuan COVID-19 shi akai chuan ami patna akhoi poi thu aron soi chuak vele tlat maile hepa hian shipui COVID-19 akai nuwa ami patna chu inches khatli achan ve zeta atoi pha thu asoi ma mai how to do it podcast ha chuan achunga thil thleng hi apuanga doctor lamte chuan seibel le thei ani to lo nia an shil thu asoi langbok wanglai mang chhome khepa kumsom thuma upa soidan hi chuan July sangni somni pakhat khan COVID-19 shi hi kain nasatakin adam lo zuya shi akai ma chuan ami patna chu wantlang ve tak ani china amero chu damdo in a chwa san nuwa inches khatle chan ve zetin atoi nge thu a she chuak tani athil ton chuan ama ani in rin tok na thlenga ngong anei thule ami patna seizong a hlo na za chu kir thei to lo ma se atun din hun me ka chuan enge ti tur engtianga malak zel chi nge ti tal shil tu se ati thu asoini hepa thu soi hi Dr. Charles Welliver urologist le men's health Albany Medical College New York director na chel lai chuan ron tui ni zuin thil thleng wang tak mani se heng ang thil hi COVID-19 shi hian a thlen nge thei thu ron soi ve bok side study an nei na po COVID-19 shi ve to mi pate zinga hetiang har sat na nei hi an nge thu asoini Dr. Charlie Winter urologist thiam tak po in he thu hi atak nge ani thu soi ve bok COVID-19 in mishing taksa akhoi dan hi ain ang vek chin lova mi pachen khatan chuan mi patna konga ngong anei thei nge ni omina lang ta hle mi patan shikai pal hlowin an ro hlu nei ber mi patna konga har satna a thlen pha thei ani si chuan shivei lo tura film khurzwal sau angai ani ber chu rante hi mishing te tan chian chata kan ni a uitengat phei hi chu an fingin chung komi le sa ang maya engchin ani bok social media lama he video clip rondar chiam hian mitam tak thin lunga na satakin thu soya chena in nei lo papakhat chuan a uite pani zinga pakhat zok pian chamlomin hlim takin huna mangani he video hi tarlan danin biuka ramanga Colombia thil thlengani a video mi hi aming chu choko ani a uivul pani tenen hian an chuak dun mu an lo ni photo chin bok choko le uite hi stepa an chuwa party lukhum khumin beka changin birthday cake le mombatti a phor chuaka happy birthday hla sa chungin an pathum hian tudang ma ngai lovin hlim takin pian cham hi an lo mani
he video hian thlir a hlo hle a lo mutu te chuan an thin lung a hne zia an tar lang na sa hle bok me che pakhat chuan abial pachen to chu mual pho tak le zak taka asiam thei nan ruwa man na lo siamin Instagram profile lem chhanem tak alo siam kumsom hne upa Courtney Ireland Ainsworth Brickendale ran ko rakhosa chuan police ne na kalin dot phwa chop mang hian akopui hlui Louis Jolie chuan tha tumin vona na satak athon china azar boy fo chin ni ina zwal kawa ma se ani na taka chuan chung account lemte chu ama siam chop vek te ni in chung fake account achang chuan amali ama chu alawin vo zok chin tin ani police ne na abial pa in azar boy chin thuwa thlen nu hian Louis Jolie hian voi ruklai man atok zui nge a custody ya darkar somriat pakhat lai shen ani bok home curfew manga shem ani baka ana hial achan pha bukani ma se nuwa police ten investigation an han nei chuan Instagram account som pasari te chu Courtney in le mobile phone a email address le IP address manga siam an ni ti le Jolie chu dot mangin thu buai an lo siam sak char zo kani ti chu an che chuak le tani hemen hu hian Courtney chu an dop ta a atan chan wak ngai na om heklo le ani po chu ain puang zui ve mai boka hetiap Courtney che dan ten om tak shia chu ani nu hian Jolie thu buai te chu li sak anita a Jolie chuan dot manga pu ani khan nun hian lut na neya a shiat lo thu le thi chak na hial anei man thuwa soibok tin dot manga nadna le ming chiat na thlen sak tu abial nu hlui Courtney chu Liverpool Crown Court chuan thlasom chung jail tang tura an chemba ka Jolie nai lo turin kum som chung restraining order ati chuak zuim bokani Chilean side Upper Regionde Paintana Khelmek footballer Jamie Eskander kumsom thum pasari mi chu aboral la umaya om tolo ma se akwanga changin a chian chale a football khelpui te chuan a top na tan golan khungtir January ni thum sang ni somni pani khan club player te chuan an chian pa Eskander wang chu khel mola akwang nen an zon chhuaka a teammate te zinga mi pakhat chuan LAWRKHAWM chunga goal bula kwanglam hoin Eskander chu bola pasa akwang apet per nu hian bolo thlok le chu Eskander gol nung bera an chantir tani Eskander shot reng na hunan manglai chu min chahnem takin an lo thlir ve bok he footballer shot reng na na hun an manglai video hi chile khopui Santiago bulmai changalak ni in adang dai ema wangin reilo te chungin social media lama adar chiama tin akhelna football club te chuan Eskander sul nu le nun hlui te chu engtika ma the ngil ani don lo ti antar lang ve bok
Mohammed Sidikhui le Habib alias Shela te unaw hi kum somriat bor vel ve upa ani to a kum sang khazakwa somli pasari partition thlenga British India te independent region pani India le Pakistan chension anni khan in hlawin reife anin muto lo kum som sari pali zet anin chension to nuwa mitui tlachungin anin mole chau Mohammed Sidikhui le Habib alias Shela te unaw hi tunai lok khan Kartarpur Pakistana anin tonga tual chung media te tarlan danin Habib hi Phulen area India Punjab achangin a unaw pa Sidikhui mutur hiana kalwang wanga Sidikhui hi Faisalabad Pakistana acheng thungani kumsang khazakwa somli pasaria India le Pakistan te chension anni khan chung kwa le chian in mangai tak mi enge mozat po chen anni nwala mishing maktadwai somni borten an hun chwa sanin human history a migration asan ber chum ani hial nge hemi chang hian India le Pakistana visa nei a hartal to a intlo po zung thei ani to lo kumsang ni som pakwa khan visa free border hi rampani te hian an hongve chawani hlimle lom taka anin mu chu anin ko a traplo turin in nem ton ma se an mituero andang zo me uloni midang ti aya alandan adang da ema wangin afati ngei pon an she chiang thei to lo he mei chia okhama mi Amy Smith hian atak sali a maitiamin tattoo somlit chuang aneya a omna mi te chuan The Girl with the Tattoos ti inan shelar ruchin TV show Hook on the Luka experimentan ain lana midang te po in alandan an mu chuan makti in an en na sachin thu asoyni kumsom ni pathuma upa Amy Smith hian Daily Star ne na ashil danin atira chuan ama in rin tok lo na hial anei china anu ngei phei chuan amu rualin achap ti asoi achang phei chuan omnuam lo taka a ombe chin thu asoi bok nima silatuna chuan ngaya nein midang ten alandan an ngai dan tura boilovin adang lamna awanga a in chuan zia ashil to kumsom pali ani lai changin tatu hi achutir chana mi te chuan a mel le landan ati chezo vekti in nasatakin antrol chin ata tunga na satlu to ko wangin afate nge po in tunge ane po shilovin an haipa vel hial chin ni na soibok rapper machine gun kelly le transformer actress Megan Fox se chu hun enge mochen anin zui nuwa in hwalta in anthisen an in don veve ni lai ni khan anin hwal thu hi khovel ma apwan zarani a machine gun kelly hian a bial nu Megan Fox nu puita na asomna hian zungbun dangdai takle abik liaw siam chu abuntira tin anin hwal thu arik che khan anin hwal na zungbun chuan mitam takte mitle beng averhle a sha chian an chak hle ani Megan Fox propose nan MGK hian midang lati zen lo stone pani diamond le emerald o mamanga hi an pani birthstones ani emerald hi Megan Fox birthstone ani a diamond hi machine gun kelly birthstone ani ve thung zungbun design tu hi jeweler Stephen Webster ni in 18 karat white gold zeta thuam ani bok MGK chuan mi te lo ti dan pangaya chuan pakhat chau ani chin ti chema se Stephen Webster nen zungbun hi an design thu asoi Brilliant Arta Merchandising and Retailer Senior Vice President Catherine Money in Insider te nena ashil danin MGK le Fox se in hwal na zungbun hi US dollar nuai thuma changa nuai li in kar man ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kalom tak zeta video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kan lo kir le thuayenga min lo thlir sak le cheu donya tlang out channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule